Bačko je ovaj prilog montirao jako dugo, ali isplatilo se. Sve što niste znali o zadarskim skejterima otkriva zvijezda Vox Patrole, Ivan Bačinić. Bog, ja sam Jure. Bog, ja sam Visko. Bog, ja sam Gigo. Bog, ja sam Miš. Bog, ja sam Fio. Skate još nije umro, to bi bio nekakav slogan oko kojeg se okupilo ugodno društvance koje najčešće možete vidjeti na zadarskim ravnicama. Ovi dečki još uvijek gaje određenu vrstu strasti i ljubavi prema vožnji na daskama koje njima život znače. Reci mi kad je to krenulo s vama, vi ste svi generacija, jel? Vi ste skupa počeli skejtati ili ne ste baš, se... Ne baš. A nismo baš. Ja sam ovdje ima najduži staž u sceni. Jel? Laže, ovaj ima. Ja sam još prije njega bio. I dobro, kad prije, koliko godina? Kako? A ne znam, ja sam se... Prosječno 5-6 godina, svi stažu 5-6 godina. Tako negdje, 2004. Tu smo se negdje ustekali. Vjerovali ili ne, ovo su jedini skejteri u gradu. Poslije njih nitko od mlađih generacija nije našao ništa zanimljivo u ovoj vrsti rekreacije ili sporta. Nema više nikoga u Zadru osim vas, ili još postoje, ali ne dolaze ovdje, ili... A ima ovako mlađi. Turni. Ja. Ima mlađi koji su. Ima mlađi, ali oni se ne zadrže puno. Nemaju oni tu iskru. Nemaju, to oni traju godinu dana. Škola ih brije. Dobro, koliko recimo možeš koliko godina možeš voziti skate? Do koje godine? Ma nema tu ograničenja. Nema. Ali dok te ozljeda ne spriječi. Dok neke vozim, ne. Koljena, leđa. A mislim, to više sila da te spriječi. Inače, ako voliš nešto odustan nikad je valjda. Ovaj park dijele skupa s kolegama koji uživaju u rolanju. Ne u onakvom kakvom su mnogi od vas pomislili, već u vožnji rolama. Kod njih situacija je slična, samo ih je još manje. A što se dogodilo sa rolerima? Nema ih baš puno u stvari, ne bavi se više rekreativno rolanjem, a ostali ste jedino ovako vas par u gradu, jeli, koji trikove izvode. Da, dogodilo se to da ljudi drugačije doživljavaju role, znači ljudi misle, ne znam, kako obučeš role, a ti ideš vozikati po gradu, i imaju krivo shvaćanje tog sporta. U biti je to preraslo skroz u jedan od, po meni, najbrutalnijih ekstremnih sportova ikad, zato što nevjerojatno koje se sve stvari mogu raditi s rolama, samo što ljudi ne znaju. Za razliku od kolega na daskama, oni kod nas nemaju gdje nabaviti nešto kvalitetniju opremu kakvu zahtjeva njihova vožnja. A evo ja sam ovo iz Zagreba dobio, a ovo su... Iz Njemačke, to ima jedan skate shop u Njemačkoj. U biti skate shop se zove, ali role prodaje. To baš mora biti posebno, vidim imaju ovaj za grind. Da, bitno je da imaju frame. Frame znači prije su role imale 4 kola, sad su po 2, jer tu je ovaj prostor za grindanje i za izvođenje trikova. I bitno je da su savidljive, da su čvrste i da je unutra uložak, jer kad se skače s veće visina da ne nabiješ nogu i šta ja znam. Ste ikad imali problema? Sa vlastima, sa ljudima? Da, redovito, sa šetnice. To je na šetnici smo najviše na gradskom šetalištu, tako da ne znam, u prosjeku nas jednom tjedno potjeraju, policija, kazni, prijavi. Smetate im radi buke, radi nereda, čega? Radi buke, radi ne znam što, valjda deremo zidova, a da nam naprave neki prostor, onda bi možda to i bolje izgledalo. Možda je upravo taj mali dio igrališta koji su dobili na korištenje glavni problem. Zašto? Pa premali je za njihove potrebe. Još kad im se auti tamo naparkiraju... Mi bi da je po našem ukusu ovog ničeg ne bi bilo ovdje, nego bi mi napravili nekakve svoje neke šeme i sastavili bi taj skate park po našim ukusima. A ovo je grad napravio po njihovim ukusima, kako su oni mislili da je nama dobro. A ovo nama sve nije dobro. Ovo je više parkiralište nego skate park. Ovo možete vidjeti, ovo je parkiralište. Snimi auto. Parkiralište, ovo tu. Uglavnom se parkirao i ne možemo i onda je to. Ja sam moram pas da mene auto ne gazi ovdje. Pa gdje to ima? Gdje to je? Evo ga. Evo, to snimi. Ovdje spustija. Evo, on unutra uđe. Ili mi se parkira, plati štetu ako... Možeš plati štetu ako... Pa gdje to ima? Ja sam rekao, ovo treba staviti semafor i onda ćemo jedan džir auto. Ja sam slomio, više operirao sam ruku. To je bilo davno, u 7. osnovne, ali... Nisam ništa slomio, ali mislim da za nekih 10 godina da će sve ovo škripat, razumiješ, da neću moći sjedit ni hodati ni ništa, Ruka s glom, koljeno, svašta. Ti
ti ozljede, ma nema ozljede, a sve dobro uspijem pa da nema ozljede. Kako si imao do sada? Uglavnom, zglob, iščašenje i tako, niko i prijelom do sada. A ništa, ja sam, zglobove sam izlomio koliko se moglo izlomiti, ne znam kako ću više hodat. A to je više manje, to nisam slomio ništa, hvala Bogu i to je. Ja sam samo slomio palac. I ovo, iskrivit zglob, to je sve svakodnevnica. Pa sad ovisi kao ko je, ali ono je isto jedan od problema ako. Izgubili smo ih dosta, ne. To je, jel smijem reći, vaginalna manipulacija. Jel smijem to reći? Izmanipulirali su ih. To kao dragi, gdje ćemo vanka, ne mogu kao skejtama. To ćeš ti na skejt. Nema, ja sam sve rekao, ja idem na skejt i ne direm je. Poslije skejta možemo sve. I tako je. Dok drugi se dali vaginalno manipulirati. A vi ostali? A ništa. Ja nisam vaginalno izmanipulirati. A nađe se za sve vremena. Dok se neki nisu uspjeli izboriti za svoje. I nestali su. Magično. Onda ćemo ih pozvati da se vrate. Da, nego što. Neka se vrate. Ja ih pozivam, nek se vrate. Dečki, želimo vam više sreće u budućnosti na svim poljima i nadamo se, iako je danas uživanje u ovim sportovima pravi underground, kako ćete se ipak popeti na ljestvici u glavama nekih ljudi, te dobiti prikladno mjesto za izvođenje vaših vratolomija.